أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksakan, mga pagariakan, mga bangsaku, mga watakan na pamakindagrakan ni Mantu sa giyang ke station tanwa DXSK giisu kalaleman tanwa programa tanwa ko umantin ka isnin sa kinisang gyan mga pagalitan ng mga ulama di tanong ni mga pamagusay sigula taray oras pantanong si Allah pakambarakat ng tanong Allah aging kaya gawitan naman to kaya pakatutunatan na padnya na isigo mga timbangan o maltanong mga pipiya sa alungan na mauri na gumabaluin niya saksir tanong sa alungan na mauri aging kaya di tanong di ka pakatutunan siguro taraya gawin pantagdan sa ditan di kapangnal kapag kapangnal si kagamatan o agama Islam kagi asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitaruyan na man jaa lam yatihi illa bi khairin yata'allamu ay yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga talima saging kaya mas kita kan ada minitaling manian arwar sa mapi apang nalnian uli na mapi ay pangdunian inuntanas kanyan na isin matatagusi ko lalansi ko Allah isin sa pangkatan o mujahid isin sa pangkatan di mikitiduwa sa lalansi ko Allah isa riwaya na pahuwa kahajin taman hajatu sa kanyan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isinu mini haji sa tarutub abadas o haji emgirun wallah. Sabab san na imanto na mayaw-yaw pa naging kaya sagadar katan waging kaya pamuasa tanu na may katan dukum managing kaya pag-eleksyon tanu panintanu si ikwallah pakambarakat no Allah sukadatu usira nuto may makataban balansyar no Allah gumaan na mapi ako kapagingad pakambarakat ng kiran no Allah so kaya pa makatabaniran ipun ka din sa gobernador na taman sa mayor na pakambarakat no Allah agin kananibgar ka no Allah akadatu ugid na ay pipikiran yun na sa alungan na mauri na malaanan na masuliya malaanan na atas tungwan si Allah sabab sa aging kutuwa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puun ko Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati muttafaqun alayh. Pala-palayakan wa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagipat na umani pagipat ni pagisaun sa pagipat niyan na paganero na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sudatu na papagipatanan na ipakaisiun sa alung namori isumariun wallah sa alung namori sa pagipat niyan gyutoy kaptir watan ron sa malaanan atas tong nga naging kanan ay nibker kanu wallah akadatu na umusaril si kumapia na ayarkiyo na sukasurgan anta ka hindi rin yun suka dato yun na mabuang bagian yun na sunaraka jahannam sa kapitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah muttafaqun alaih. Dan tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uripan papagipat gingguta pagipat yan ceko pagtaunian na matay askan yan adna malalimian ceko di niya papagipat niya na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayabagian yan na so minunta tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na malalim yan so pagipat niyan inunta na haram nun wallah so kasurgaan. Ginan sa kanwa mga paluluta may mga pagariyam may makataban na congrats kanu, mubarak kanu, na pipikiran niyo aging kaya mga insyanar kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gwani su Abu Dar radiyallahu anhu na pangniyan si Rasulullah kabaganian sa kadatu mapakadatu iyan na pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Abu Dar at ya Abu Dar innaka da'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Rawahu Muslim. Meron sa pangnin wa Abu Dar si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapakandatu iyan na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay Abu Dar na mata nas ka na malubay ka di ka pagaga di nga kagasu atas tanguan si kadatu na mata na ya sarig ya gengge kadatu na gumata na sukadatu na sa along na mori na kambuku na gukasendit inuntabo so miya kuanian kabnar na gumininggulalan yan so mga kabnar no pagtaon yan ginan na tutulanan o Muslim na ngutui sabab pasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan umanen na indu at tigu Rasulullah sallallahu tigu Aisha aging kaiduan niya na tigina Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim فاسكك عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. Ya Allah atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sansakan dato niyan so mangumatakan sa may tubo asay na gunin siya na ipangalimu na pangalimuan kas kanina atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tuno punian pangalimuan sa pagtaon niya na ipangalimu Allah. Nasa mansan dato niyan so pagtawakan umatakan atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adnin siya ni pangapdi na din ka mambuka padi na atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pantulan Ahmad Agus Muslim. Isa pa na manginsa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sigub kabaloy adatu nati na mamin amirin yaliya amran muslimina thumma la yajtahidu lahum wa yansahu lahum thumma lam yadkhul ma'hum al-jannah. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dan natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adatu niyan sumang Muslim orian yan na da panaguntaman sa di kiran ni kapamang tumai da panaguntaman sa kapagumpi kiran inunta na di kiran pagasuda padilan si surga. Gitu'y manginsa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si mga pagalitan o mga dadatu aging kaya minisanggulayr kanu na ging kaya minisanggulayr kanu kadatu na giin na sarigir kanu ay wallah inna amanatun. Gitu'y sabab so Abu Bakar na guwa niya madatu na pekalang kapensi ko mga tawat na ya ayuhan nas فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. Saknatigu Abu Bakar na medatu akur kanu na kanabasak ni permirur kanu atigu Abu Bakar. Kanabasak natigu Abu Bakar permirur kanu fa in ahsantu fa inuni amiga pipi ako atigu Abu Bakar na tabangi ako niyo ugupi ako niyo
wa in asa'tu faqawimuni, na ameka marata-rata ko na pakatitu ko na tigu Abu Bakar radhiyallahu anhu, pakatitu ko na tigu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adun pa na miya panutula riwaya sa kataw mama binindesin so padangyan na tingin na upong ka silay na ay pagkatitu merka tigu sa kataw mama Abu Bakar nagid ng kaya kampilan nami nagid ni pagkatitu merka. Oriyan na tigu Abu Bakar radhiyallahu anhu na tigyan na ati'uni ma ta'atu Allah wa rasulah فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة عليكم فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أما unuti Rasulullah, unuti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sa kapunuti siku Allah gusto sigu yan na pugunuti ako niyo. Na amay manatigo Rasul, amay manatigo Abu Bakar ka surang na kanso Allah gusto sigu yan na daa banyo rakang kapagunti. Gito sabab so Abu Bakar radhiyallahu anhu na tunganay maalagsag yang ko to kaya to iyan. So Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nagwa niya madato tangan yan sukada to na pungguraw so Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na iniso na ito na pagiguro yan na tingin na raw utirat baghalatun bil Iraq lakuntu mas'ulan anha amam Allah limada lam usawilah tariq. Ay bu atigo Abu Bakar pagiguro kan na upama atigo Abu Bakar kaad na mariris sa unta sa Iraq, mariris sa unta sa Iraq, mariris sa unta sa Iraq na kinita manak na tigo Abu Bakar ka ipagsira ka nuto Allah inwakanda kambali sa lalanian. Gito'y makakalak ang mga sahaba radiyallahu anhum siku kiatangan niran siku kadatu wani ko madatu su Abu Bakar na kaya panikano karumanian su Abu Bakar na punguraw na tigu karumanian na baad na miad na say na tigyan na lakad tawallaytu amra أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ففكرت في الفقير الجاعي والمريض الضائع والعار المجهول والمقهور والمظلوم والغريب والأسير والشيخ الخبير وعرفت أن ربي سألني عنهم جميعا فخشيت فبقيت. Wani pakaisun karumanin natin na hay Abu Bakar na ino ka ng pungurok bad na minibugu say na tigu Abu Bakar radhiyallahu anhu kaya dito anak naging pagtaw na bitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na memikiran ako na may pagkirakan so pobriya di pagkakan pagkaor at tiga man so pobriya pagkaor nagusup ka sakit mindadarenon nagusto di makapanditara di katawan nagusto may alalim nagusto mananangga nagusto asir after na asir naging utamiyabiyag wasihul khabir nagusto miyalok sa atanto na katawan na kanatigan man sukad ng kunay pagkasiyan na kanan palapalaya agyan kan na miyang aloyakan anto na miyaso o kasakita din pagabagra kailangan sa bulong anto na miyaso o kauradad makakan sa miya tigriyan naging utakoriyan ka sabab saging uta din ang kapagakan na miya pikira ka na tigo Abu Bakar radhiyallahu anhu pagkumakusik wallah na isumarian na rakanan para palayagin ka na pingaloyakan na miya kaguraw ka tigo Abu Bakar siging ko karumanian tigo Umar ibn al-Khattab ginan mga tutultano si ko mga sahaba guwan niya matangandiran sukadatu aad na papakaguraw aad na dinyan di may paruguwagin ko ito kapakanda na marang duty sa bapa sa Umar ibn al-Khattab na guwan niya mapikirin ito agyang ito di pa makakan di akibulungon agyang ito matatagal agyang ito madadakap agyang ito alok sa mayalok-alok sa tantaw na antunda na tiga man ikido kan salong namori na gyutis kaya
may minitip ketip din sa turog di ka tarutuban sa turog sabab sa geng kutua kap ke pikiran niyan ko pagtaw niyan yan daman ikito niyan siya kung tapagtaw niyan si ko kabna rin gunya gyuti mo lolo niyan na adna melen niyan na miya ito akap kailan na sindaw kakawatan na naging kutadar paging kutua baiyag yung uging kutua tulo katawa mga tayan na kage ko sungwan Umar ibn al-Khattab aging kuta apuya arang-arang na pkilay na miyaman yan naging kuta ba iyaguging kuta at lukatawa wata ariridindiran aging kuta ba na papakayo sa mayawiga ator na kage ko mataling mo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aging kuta ba iya gyuti mo ulolan yan na tigin na anto nang tigin man na iya idadatul ka na tigin na gia tigin man na ina da idadatul ka na tigin man na kakan arwar sa ato lagu umana tigin man makaguro o kaging kaya mga wata ka na ipakayo ka na kamada aging uta ka punguraw kiran ka tigiran ubasyan adna baad na kakaniran ida wakwa tigin man na iso Umar ibn al-Khattab na tigumara rilaing ka so Umar kadikan niyang katawan katungan niya mawata na darpaging kaya babalingan niyo atigu babaya ino kami dito iyo Umar di kami dinyan bins katawan so pagkatawan niyan dinan siyan katawan na kage ko manuguto Umar ibn al-Khattab na may kakasoy na may balingan na kage ko makambalingan na tuturugan sa mga tayo na piyo ko niyan so Amar na anapiyo ko niyan si kumangota yan na kagi ko mapuko niyan na may kanaw na ragsa pananim mo siyan sa tiga na sungta sa gengga sa katabay na kagi ko uto no umaragyan ko tuwa mga panganangkan na tiguwata yan na salim asa ka na tigan man ipakutong ko na tigu umara nga tiga man ikaw to sudusa ko sa along na mauri na gyuto sa bapalumela ko sila nagsusalim na kagi ko makumasyan sa genggo tuwa bai na sunso Umar ibn al-Khattab minindian sa geng ko tuwa panganangkan nakagi ko makapandian sa Umar nakagi ko maluto yan naging tuwa panganangkan na piyakakan yan sumangota piyakakan yan panaging utabay nakagi ko makansiyan na tirog siyan na luminis sa Umar ibn al-Khattab din nitiro na tiga naging kaya mangota na aya sabab pagkapungura ukiran na sabab ko da kakandiran na iman tuwa tigan man iya miyakakan siya na nag-iipan katurugan siran na mapita tigin man na sungkano sa Baitul Mal kaanakan sa kanu kasunggay sa atamo na gyuti sa baba inawaan siya no Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu si ko darpairan na so kaya pitain na may kumaging tabay si Umar ibn al-Khattab na people na naging utariklamiran sa dinang kapagakan na singgan siya no Umar ibn al-Khattab sa sukay kakandiran siya pagabastanti kiran siya saudan naging kutuwa inisukay kiran Umar ibn al-Khattab giyutoy Umar ibn al-Khattab na diyon itulog sa awida akalian sa giyang kutuwa mga pagtaw niyan sa giyang kutuwa kipkalak niyang kiran sa giyang kutuwa kadadato yan giyutoy sa bapa may kaysa sa Umar ibn al-Khattab na anong panamya langkaw niya nawalay na siyungan na Umar ibn al-Khattab ading bitiray sumbata na kagi ko malo ko nagawin at igudok sa kukarita watayan at yun hay karitang ko na may tua mapupas sa taa gatas na sawing gatigin man sa kaan madaa mapupas sa taa gatas tigu ay Peter o watayan at tigin na hay ina na bangka di katawian sa Umar na ipan na parin na aging kaya kapamartik na ay Peter o inayan na tigin na good na iya tigin man ay kabad na pamataw ta da dita tigin man ay pagkanag-umar dita niyang pagilain na anis bago naging utawatay na bagutaw na tigin na inka na amirul mu'min na yarana para bu amirul mu'minin yarana hay inaatigin man ay na ibtad taon sa so amiran mu'minin na taniyang pagilin nakagiatigin man ay so amiran mu'minin na pagilin taniyang
Nasukyan nagaro Umar ibn al-Khattab aging guto katero aging guto bagutaw na inipam sa niya naging guto katero aging guto bagutaw. Napiyo ko niyan so mga wata iyan nakagi ko pa po ko niyan siya na eme ka pangarmo na susalim na kagi ko makatapisan sa susalim na piang barakat laging guto kaya pakatapiran na mabubuta siyan sa padsa apo watairan naging utuwa so Umar ibn Abdul Aziz pagitong mga padsa ikalima khalifa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu tanto kaya pakante maro Umar ibn al-Khattab yun kita ruto paging utuwa turgen sa awida kalen siya pagtaw niyan sumambuso Umar ibn Abdul Aziz na may kasaging utuwa kaya dato iyan na agi ko makasudun so Fatima karomo Umar ibn Abdul Aziz aging ko kaya pakasudyan nun na pangguraw sa ko musallan yan na kagi ko pangguraw ko na tigin niya amiran mu'min alas asay o hadat baad na tigin man niya minibago say tigo karoman tigo Umar ibn al-Khattab ibn Abdul Aziz أتيني يا فاطمة إني تقلدت أمر أمتي محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجاعي والمريض الداعي والعار المجهول والمذهول مظلوم المقهور والغريب المأسور وذي العيال في أقطار الأرض فعلمت أن خصمي أنه سيسألني عنهم وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت أن لا حجة لي هيك رمقوتنا فاطمة na andaman idin kapaguro miyada to ako saging kay mga pagtaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyamikira na ko tigin man na miyapikira ka na tigin man so pagkaur adi pagkana kalipatan na gusto kada may pamulong yan pagkasakita isano may ilang na gusto di mapenditarian di katawan na gusto malalim gusto manangga si ko ingad na gusto madagda tiga man pamilya si ko mga ingad na katawan na tiga man siguro si pagisirakan siyan ipagisirakan na Allah na ayad na malami maayad na tiga na may pendulun akan na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kagura ko tiga manigadig katawan ianto na isimbaga kang kiran nagyuto tiga manini kapadi ka na ginoko na may kagura ko tiga Umar ibn al-Aziz sa gengkot wake kaptin yan si ko kadatu yuto sabab aging kaya kadatu sa kanwan na mga luksami mga pagarami mga makari-elect may nga dadato na kongrator kanu pala mabroker kanu o gayad na pipigiran maging kaya mga insan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah to na mapambagian yan so kasurgaan siya kaya dato yan na mapambagian yan man so kanarakaan ay mambuwa paganay pagkasirong siya ko sirong o Allah sa alungan namuri si ko masa ada kesirungan si ko masa ada kesirungan na luar ko sirung o Allah sa alungan namuri naging muto Imam Datu Amontol Imam Adatu Amontol yung muto Datu Amontol punan paginuntulan so kadatu yan masyapian so langwan kadatu yan masyapian so kabnaro mga kadatu yan na insyaallah na pakasunod Allah si kwa surgan yuto is kanwa mga datu ami makari-elect na gid ni kaptahan ni Amerikano sa kongres kanu mabrukano sa ging kaya kadatu ani pikir kanu Allah na pipikiran ni kalabanan limur kanu Allah kagyanan na sarigir kanu Allah inna amana ay nibturun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mata naging kaya kadatu ay pamgir ka Allah na amana sariganan
minisangguler ka na apasang kaya anda manika pukas o rantai psikoligir ka minisangguler ka ginan mababa apit watan saging kaya mga tao ang mga dadato saging kaya pangadadato ilan kalkan Yesus Allah mala sumaria sa along nami manisa na pa umasa along namori na may pimitere ini Allah sa dad na tarjuman dad na siripiti ruar kanem buag Allah na paningidingin na dan nakadingilan na rosi ko narakakatadnian na ipimitere Allah saging kuto masa na ipagasiin so dangulangan sumigadun dangulangan na sumigad na limo dangulangan na sumigad na tamok dangulangan na kada tuyan pagkasun Allah naginan mala atatad minyo siku kada tuyo kaya pakaparumanyo sa kada tu upama ko ikalkyos Allah sa dataro kinikal ka ng mga sahaba siya mga pagtawiran na may tagumpiatan alhamdulillah ka pamugipan sa Allah sa ipamugin yan kan waging utakada to nagyuto sabab gina ni mga insanatano ko pangadada to tunganan na malamas uliya tunganan na malatas tangguan na king kanan inibkir kanu Allah kada to nagyuto sabab panintano siya ko Allah mapuro gumala tabangan kanu yan taufikan kanu yan siya kumapya minggulan niyo susangan niyo siya kapag nagusto kapag gama gip man naging kaya paka kaya po saging ka Ramadan na madakal dawa namin daw rakatan Ramadan apya gibu kaya kontrolan yan siya ko dilatan sa anda malitan kapag sa marata ayon sa ng Ramadan na upun raga makumaso pagaring ka mikipolar ka mikipniskas ka raka mikipunur ka na fakul nisaim etero ang kana mata na sa kana diw di mamusa nagyuti sabab tigtan wa kontrol niyan sukatero sabab saging ko takatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla zur wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba saan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao di pagaganak mamukag di pagaganak terus sa kabukagan nagu dinan inggulan ng takay kabukagan nada sesekat niya na balas iku Allah arwar sa kaganakyan kuman ako kaganakyan mi po minum gitu balas o mga tao dera masyap so dilairan ami ka pagumatan sa along namori na meptu na utaw so puasan yan ataw no puasa so Allah sa tigay na ya Rab manatu at ta'ama wa sarab li ajli fasafi'ni fi ay kadnang ko na kesa paranak na isi ko kakaan ako kesa paranak na isi ko baya ginunian ka sabab rak na tigo puasa may tigirian si kodong tamang ka sabab rak na tigo puasa naging ko to kaya ganakyan kuman kaya ganakyan minom ka sabab rak na tigo puasa na pendak tigo puasa ama sapatakan na idinan wallah sa puasa ama sapate naging ko to tao amya mo sa pipipian yan sa puasa niya ginan mala insan raktan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kaya dila na pindiran tanu sudila tanu ubad na ditan rimateru marata kaayin sa naraktan wallah na faqulun nas wa qulun nas husna ayateru anyo siku mga tao na sumapia kateru mapia kateru makanggalbok sa mapia na panalamatin ka siku Allah na upmano makanggalbok sa marata na pelalim o di na pelalim ng supadian na tabang kaging uta pelalim unsur akaka dhaliman amadulma tabang kasi pagaring ka pelalim na gulialim tigil na hi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataon namin sulialim
na naman kate bang ko pilalim na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kagenggenang kasi ko di man yan sa din kapakapilalim katabangin kaon sa din kapilalim nagyutod ni tabang kaon naginani sa bapa so tao na punan may dahil so pilalim na tabangin yan sa din kapakapilalim. Inisugur ka penuh Ramadan aging kaya kalangas kapi pia isi ko salakaw di salakaw da mapamular ka da mapamular ka ratem naguda mapamular ka rata ginawa si ko pedda sabab sa ginan miya panutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kaysa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na titimu-timusiran na kage ko mate din di katitimu-timu na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna paka gemawar katanu mantu atau ko surga namin ding rasiran na kaya ding na rumah saking kutua ansari ako pan megabdas surah 12 na kaya saking kuta sumpayan sa pamangtek ya na mem sa sumanga sahaba na urian yan na mitimu-timu sirman sa ikadua na piterup manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiga na pagmawar katanu imantu so tao si ko surga na minding rasiran na kaya ding niran arwah saging utas sa kataw mama ansari na mitimu-timu sirman perman sa ikatlo katimu-timu na piterup manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakasudro katanu atau ko surga na minding rasiran na kaya ding niran perman arwah sa ko miya kaysa miya kadua miya ikatlo na ito sumud na mem sa mga sahaba ay malana su Abdullah bin Amr ibn al-As na tigian saging kutu apaganin na sahabi tigian na badi ke pakaya maka taruh sahur dan maka bulu sahur kasi ko tendia tulugawi ka na dimi kapsul sultan na kusema na tigian na way ke pakay na tumarus karakan na kagi ko makataro sa Abdullah saging kutua sa katama mapitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataw siya ko surga na dan miyalay niya nun amala-amal kana bading babasa gawinan manambayan sa sunnah kana bading babasa gawinan mamate sa Quran na kagi ko matalugaw gitu ni ulolan na makasambayan na may katulog na edna kapagnunin na gira subo na tigo Abdullah bin Amr ibn al-As Amr ibn al-As na tigina ay pagariya na tungod na katutukuan kawan tunay sa bapak kang raga sa mga lugawi. Tigo ay Peter naging utas sa kataw sahabi at tigina tunaw ni ini karakan na tigina kagia su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na menga kan niyan ditiro na baka sebang rakataniman tu pataling markataniman tu so tao si surga na sima-sima ka natigan man iwan to na iamal ka na din natigan man iamela ka na amal ka arwal sa ka sigubta da kapag intaw kalilid kana ba din babasa gawin na mamatay sa Quran kana ba din manambang sa sunnah kanda ni ka gabi na miya katarog natigan na yin sunnah tigan man sumialing ka na yutubo nakagikot talugod sa Abdullah ibn Amr ibn al-As na tiga na kati-tiga man siya saon tiga na ito na tiga na hingga poso akan nagida pagkatulog ako na den may tubo matataguon adang kiyakan sa igakan maratabatakan rata ginawakan si upagari ka ng mga Muslim pala ko silang kabayan siya ko Allah den may tubo sigang giran kaya gida makapipiyagin na wiran na pada ko mapipiyagin na wiran igida atigan man marata ginawiran marata mabugin ako then nabako si rata ginawa marata basi ko pagari ka ng Muslim na atiwag Abdullah bin Amr ibn al-As atigan na ginan ikatiroon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tawasi ko surga wa qalilun minna man yaf'al na maitur kami ati Abdullah ibn Amr ibn al-As pagag diinggulalan sa geng kanalitaran nagyutoy sabab pagkatiro ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ako surga sabab sa den matago o puso yan na maratabat ganin yan sa ko
pagarin na mga Muslim na ginan pangintano si ko Allah adan matagur katano maratabat dengki si rata ginawa ko pagalitan ng Muslim saging kay pasadang kay eleksyon na madagla din mapakamalablag si ko kakarumai din makapamalablag si ko mga bangsa tanwa mga maranaw sabab busaging kay kapolitika desel meses sa parte naginan ipagawatan sa ginawatan ubatanon kang gulingani ka maswa ubatanon makaibarat sa ikong mga tawa di sa kumpara kikira may pasad sa politika kito ini pada tumarkatan laging karamatan aging kuto kalilimpyo yung puso kalilimpyo ginawa siya pagaring ka Muslim kaso pagaring ka Muslim na dingkas kanyan tinedun, dingkas kanyan ni sulindir, dingkas kanyan pelalim sa may tubo kateru walbak beauty ka papagari ang Muslim na ginan panintano siya ko Allah makibarat tano sa giyang kutuwa may paditan ni panutun tutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beauty sabab imunto na gawi yakap mamaapa in maapan tano Allah sa titanup man pa kasunso ka jahili ka manggal baka diratan ka suatu Allah diratan ka suatu Allah diratan ka suatu Allah so kapamagota ang bilablag si kunganin ng ngan datan ka sinabuti sa kang politika gitu ay mapena suka perilai Peduto minitaling markatan waging karamadan aging kutua kapa magilanga sa kaparilai ka kap mamapa ka ame ka maapanda su pagalitan na may kwata su kasugan ad na tutulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kata dua kata mamadis kata sa along na mori ging kutua iso na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagasul sa surga sabab sa isa hasan namin sa suldin sa surga kagyo timbangan sa malian na may kataban so hasan na aming gululan yan ad mabuap pa ka narakan wala sabab sa sati mana saya sati mana marata amin ninarakayan kagyo pa timbangan so amalian na miniramig si kumarata bagal bagyutoy sabab pa timbangan so amal tanong sa along na mori nagyutoy mababalad malalandap so pamikiran saging ko to kapagiliang kasi ko timbangan ka di ka di magira di ka di makasnita tiga uba kang buuin ni miyang gulo lang kaya mapiyay da teregal bak kan kauman yang kaya mapiyay malakan na kagi ko may schedule laging uta sa katang mga paganarakan na pakasud no Allah ang kaya may schedule pakasud sa ko surga na tiga na iyarab innahu dalamani hikad nang kuna ging ka iya pagasun kasi ko surga na lilima ko niyan na ipitiru Allah na tigyan na rilaing kasi pagaling ka punta lubati sa timang buahasana na paganarakatigan man ay tigyan na ay nakabayakan na makukan so kabnarakan mong kalilima ko niyan na ay pitirun Allah na tiga na langgaw ka man sa langit ilang ka man na langit na melay niyan so langit na melay niyan so kasurgaan apa mangunda siya kababa niyan so lasay agwing utamang kasurgaan agwing utamang asinde siya kasurgaan na gusto mga papuro building ay magiwala siya kung mga tao may rumasay na kagi ko melay na laging uta kasurgaan na may bilibon may sala ko pamikiran sa tingin na ya Rab liman hadi hikad nang ko na antaon na kirksya nati ko Allah liman alta taman sad sa tawa mga bagay si ko argaian na tigin na umata manuha ya Rab anto na arga aging kaya kasurgan natigin na anta afali aki so kamaapin kasi o pagaling ka nagyuto atigan man na arga o kasurgaan natigin na innahu kada afoto ya Rabbi pangnak mata natigo sa kato rinila anakan din inibigay ka nun so danyan na kami tarto natigin na
kuang kasi pagaring ka nagukanusul siya ko kasulgan nagyuto buhi minisud din siya kasulgan naging utak kaya maapin yan siya ko pagarinan ang Muslim ginan imapya kap mamaapa imanto kap mamaapa agi so kaya sudaging politika na doon kasi nabutay na maapang ka to siya ko pagaring ka manusyas kanya na pagkaribat manusyas kanya na pagkaribat na gitu mala insanar katan aging Ramadan na kap mamaapa kagi aswalla na ame ka muri puri ago isi ko Ramadan na diklir niya naging kuto kaya maapin niya siya ko mangorip niyan diklir niya siya ko diklir niya nang kuta maap siya ko kadandano mitigil sa king Ramadan na ini pakai siya king kuta sa katama ko rasulating na ahati Lailatul Qadr ya Rasulullah bagianan sa Lailatul Qadr ya Rasulullah tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ولكن العمال يعملون إذا انتهوا أعمالهم وفوا أجورهم kena bagian nanti Rasulullah so Lailatul Qadar weda tiga mana so awar anu kumagalbak na ay pembaganon ko tandanya na gira may pasad sugal bakyan nakagi may pasad taw mamasa na inilar katanong mamu Allah so meon ya meore agalbak tanong gitu katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigna man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa tao pamuasaan yan sa Ramadan sa paratian yan siya wala kutundutin siya kubala sa Allah na in maapun wallah sulusan yan ginan mala minita may baga karatan maging ka Ramadan dito kap mamaapa kag dito mala minita lang maratan maging ka Ramadan so penso kelem tanu sisad ka kelem tanu sisad ka si saging ka Ramadan nagyutod ni itataros tanu si kutande o di tanu kapagintawagin ka na kelem sisad ka suad narkian kagaganyan na pamukinian so masisipatian na siringan na di pakakan masisipatian si mga pagadin na mga Muslim na di pamakakan nagyutoy sad sa kadakal may pasidkan ka nagyutoy kala apambaloy agabo na kasirungan ka sa alungan na mori anmaro aladil pwede sadakati so ati ko Rasulullah so tao na sun so kala kasid kanya nagyutoy kasirungan yan sa alungan na mori saging utama sa adin na kasirungan aron si ko sirungan Allah saging kutat nanday upat pulugaw ragon na tumitindig tanong sa alungan na mori tindig tanong sa alungan na mori si ko kapagadapat tanong si ko Allah kapangukum na ayakati yakin kutadapan kapangukum Allah na patpuluragon na anda man kakagatan sa aging ka na katindigtan sa along na may patpuluragon nagyuti pagating sa mga tao sa taman sa kisampay kolegyan kisampay psikologian alegyan na ay kasilungan naman isa sa along na mori naging muto kadakal aminisad kanyan yuto sabab inimbi at terkatano panan Ramadan naging kanakasad ka nagyutod ni liyam tano Ramadan sangay kasad ka na umani isa na sadka niyan so ginawa sadka sa tamang bansa suniwa tano na sisir katano tan sad ka kaamba may kamatunggo suniwa ada kaya kalusan suka sad ka kagyutoy may pilaliso taw sa along na mori at ganun yarab kadam to di hayati لو أخرتني لا صدقن ولا كنا من لا أصدقن يا رب na bangarag minita di ka kana kung makasad ka nasis ko masa ka ka nasasad ka kan kagyuti mala abalasa ka kung kasi ko Allah aging kaya abalasa kasad ka gugiyan kaya Ramadan na liyam tanin si ko tanim si ko Allah umanisa na lalayon makakapasapasbi with na ging di malayang pasbi na sunso mga tinduruin ni pusar niyan na gyuti mapya kapanasbik si Allah ka dikir tasbik ta sa sansa kagata dikir si Allah
yuti sabapa meter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tawa kamagatusan subhanallah wa bihamdi na hindi laun wallah sumendusan yan subhanallah wa bihamdi sa tawa melem si kasalawat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasalawat ada itungan yan na pagabastantin wallah aging utawida kalian nagupmapan wallah parilaan wallah ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanja pakandaran su tasbih yan kasalawat yan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutu inilem rakatan waging kaya Ramadan na pangnintan si Allah asoke po sa Ramadan naging malalayon aging kaya ditan di kasi sa kuya si kumapi agalbak aging kaya dunia na pagawaan tanubo ging kaya dunia na pagawaan tanubo si Ibrahim at Temi natigay na sayani kataan nila tatad dunia tikrul mawti wa tikru al-uqufu bina yaday Allah azza wa jal so Ibrahim at Temi natigay na dua tigin man ay saya may katapadaran siya ko langon na babaya siya ko dunia babaya sa tamok, babaya sa kapamuretaw, babaya sa kapagasinda, babaya sa langon na pagkababayan siya ko dunia, babaya siya ko mga karuma na manang natiga manikatad managing gaduan na matapadian rakan sukamis siya ko babaya siya ko dunia pagandiro natiga manatikul mo so kapatad miya kung kapatayakan na umana ka natiga manikatad miya patay ako buo na madasum kami sukat tama ko siya ko dunia ay kadua tiga manay na so kapkatad miya kang saging kutwa katindig sa aluan na mori kapag adapa si Allah umana ka natin managkatad man so kapag adapa si Allah apat pulurago na tamitindig na tao na kadaan rakan sa guna so kami sa dunia panindan si Allah na sibutan saging kaya mga wasiyatan no iman to may ito wasiya si kung mga tao may makataban uban yung pipikira limuanan wallah kagyanan na sarigir kanun wallah sarigir kanu Allah apya kapatuyan kanu sarig na siapa ni sa sarigir kanu Allah uging kaya Ramadan mo kaya po siyan sa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim pendalamatan tanong sumya kay sponsor sa aking kay programatan waging utaguro ka na siya buana sa Ansari Abdul Malik pandangan siya ko Allah apakalandup ng sumurian siya kumapya nagu pakadan ng Allah so magadam niya sa panyakit nagu pakambarakat ng Allah so tamukyan nagu so pamilya niyan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh